Evevi esevegbea, evevi edo avegbea, evevi exlã avegbea. Biabia ɖeka aɖe le asinye medi be mabia mi. Le nɔnɔmetata ma le afi ma kpɔma, ame ma ƒe nɔnɔmetata ŋkɔe nye Okonfo Anokye. Okonfo Anokyea le enya ŋue nye be wobe etso Eastern Region ŋkɔe nye Manso, Frimpong Manso. Gakea nu mi se yi ke mi nɔ tsitsim nye be Okonfo Anokyea eveawo wonye aŋlɔtɔwo be aŋlɔwoe wonye yi ke efofoa nye Akplɔmada ye enɔvia nye Charlie. Charlie hã mi se ŋkɔ le evenyigba dzi yi ke mi nɔ ɖevi me be wo fofo wɔna amlimaŋu. Charlie ŋutɔ hã wɔ amlimaŋu ale gbegbe be ne ekpɔea eta ko nade agu nɛ be ɖe ʋiʋli aɖewo dzɔ ɖe ya kple Charlie dome be yeyɔna be Tsala. Ye wòva dzo eɖo ta Eastern Region wòva do ɖe Asantehnyigba dzi. Enye ŋkunu wòva wɔ. Biabia nye be emi nɔ ɖevi me mi nɔ nya ɖewo se ɖe emi tsitsim fia nume ƒomevi ɖe nyateƒe wònya alo le akpae. Nene nyateƒe ɖe ŋkee fia be nyateƒe nye nya ya. Ɖe wòfia be ame aɖewo gblɔm ʋu kekeake koa ezu nyateƒea? Fia be Okonfo Anokyea eveawo wonye. Wòfia be ŋkunue wòwɔ ta efia be eveawo wonyea? Nene nenema mi gblɔm be eveawo wonye ɖe evidence ka tututu le mia si? Ne ame aɖe nanam fia ne makpɔ abe ɖe enya ya nyateƒe menye be ame aɖe natso ko anɔ nya gblɔm ʋu kekeke ko. Kpɔɖeŋu ƒomevi aɖeke meli ke miakpɔ akɔ de dzesi be enya ya gblɔm ame ya lea nyateƒe nya wònye. Ne wòle nenema yi ke kpɔɖeŋu ƒomevi xa aɖeke meli o ke trɔ zu ɖeviwo ƒe nya ko. Meɖe kuku be mabia be ŋkae fia kokoko be ɖe Okonfo Anokyea woyɔna ɖe eveawo wonye? Ŋkae fia? Medi be masi.